Tata mwibali ya Yesu ntukusima bwembabazi zawe. Kiro kyati yo mwibali ya Yesu ntusaba tata. Iraka lyawe ricoleza amaraka go munyanzi go mwibali ya Yesu. Leka iraka ly'esagama ya Yesu licoleze buli iraka eryo munyanzi go erikweta amabara gaito mwibali ya Yesu. Leka esagama ya Yesu echuleze buli iraka eryo munyanzi go erikweta amabara gaito mwibali ya Yesu. Amaraka go munyanzi go agakweta amabara gaito kuruga mbituro. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kugarukamo mwibali ya Yesu. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kusengura mwibali ya Yesu. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kusengura mwibali ya Yesu. Amaraka Agekirima agakweta amabara gaito mu biroto. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kusengura mwibali ya Yesu. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kumaraho mwibali ya Yesu. Amaraka Agekirima agakweta amabara gaito okuruga mu kuzimu. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kusengura mwibali ya Yesu. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kugarukamu mwibali ya Yesu. Kiro kyati esagama ya Yesu ne kusengura mwibali ya Yesu. Tato mwibali ya Yesu. Leka etara yawe ya kirombomezi wetu tutwagaruke kurubatera mukirima, tutwagaruke kuhura amaraka Agekirima habo kubetara ya Kristo Yesu ne ya kiromulitwe o mwibali ya Yesu. Mukama tukusima habo kuba notwebembera, mukama tukusima habo kuba noturubatiza omihande yo kwikira bibara lyawe. Bible negamba nguno bondera ba mukihange kyuture cyo kufa tindi tina kabikona abo kubuli nanyo mukama. Mukama guma hamuneito mwibali ya Yesu. Tata rubata neito mwibali ya Yesu. Omu mihanda yetu rubata neito moyo arukwera. Omu kusoma kwetu rubata neito moyo arukwera. Omu mirimo yetu rubata neito moyo arukwera. Omu byone tukukora rubata neito moyo arukwera. Kiro kyati moyo arukwera. Ogume hamuneito. Tugumye habo kuba niwanya kutugumya. Twebembere habo kuba niwo mwebembezi wetu. Moyo arukwera twegese habo kuba niwo mwegesa wetu. Kiro kyati tutagarukera kurubatera mukirima. Amaraka Agekirima tukagaruke kutweta. Habo kubesagama Yesu etotoroire nkorukomero rwa Amani. Esagama Yesu etoroire obomezi wetu nkorukomero rwa Amani. Esagama Yesu etoroire abana betu nkorukomero rwa Amani. Esagama Yesu etoroire abazere betu nkorukomero rwa Amani. Esagama Yesu etoroire abanyabuzale betu nkorukomero rwa Amani. Esagama Yesu etoroire abanywani betu nkorukomero rwa Amani. Titwagaruko kura amaraka go munyanzigwa habo kuba tuhure kigambo cya Ruhanga. Amaraka gaiture kagahure ebyo mwiguru. Tata amaiso gaiture kagarora ebyo mwiguru. Tata mwibali ya Yesu. Leka matugai tugahure ebyo mwiguru. Leka matugai tugahure ebyo mwiguru. Leka matugai tugahure nsita zawe o mwibali ya Yesu. Leka maiso gai tugarole etara yawe. Leka maiso gai tugarole kitinisa chawe. Leka maiso gai tugarole nsite zo mwiguru o mwibali ya Yesu. Abandi barambaro batiro mukirima. Itwe ntujya kurubatiro mutaro mwibali ya Yesu. Ngoko cyabaire Misiri akabali ekirima. Baitu Goshen akabali etara. Mukama kitukore neito mwibali ya Yesu. Turubatiro mutara tuleme kurubatiro mukirimo mwibali ya Yesu. Turubatiro mukumanya tuleme kurubatira mubudomadomo mwibali ya Yesu. Turubatiro mukumanya tuleme kurubatira mubudomadomo mwibali ya Yesu. Turubatiro magezi tuleme kurubatira mubutamanyo mwibali ya Yesu. Moyo arukwera tuijuze amagezi gawe. Moyo arukwera tuijuze ekitindisa cyawe. Moyo arukwera tuijuze ekitindisa cya Yesu Kristo. Moyo arukwera tujweke ekitindisa cya Yesu. Moyo arukwera tuhamageze amashaka gakurugo mwiguru o mwibali ya Yesu. Mukama tukusima bwembabazi zawe. Mukama tukusima abo kwa tutujja kurubatira mukirima. Mukama tukusima abo kwa tutujja kubura. Mukama tukusima abo kwa tutujja kusisa bwire mu mihanda yetu. Ntujja kurubata no tumulikira netara yawe kandi tujja kuhikaho bwango mwibali ya Yesu. Hambe tukugenda tujja kuhikaho bwango mwibali ya Yesu. Habwa amani agomo yarukwera. Webale moyo arukwera bwembabazi zawe. Webale moyo arukwera abo kuganja kwawe. Webale moyo arukwera abo bwembezi bwawe. Webale moyo arukwera abo rukomero rw'omuro rotaireho mwibali ya Yesu. Mukama mu business zetu ntukusima bwa magezi. Mukama mu kusoma kwetu ntukusima bwa magezi. Mukama mu byone tukukora ntukusima bwa magezi. Ntukusima abo kwetegereza no kumanya. Ntukusima mukama abo kwa tutujja kusisa bwire. Mukama ebyaitu mbijja kuraba mu bwangu habo kwa tuina amagezi gawe. Mukama ebyaitu mbijja kusingura bwangu habo kwa tuina amagezi gawe. Obusinguzi bwaitu mbijja kuija bwangu habo kuba tuina amagezi gawe. Tutwatomero mwibali ya Yesu. Tutwahabe mwibali ya Yesu. Nturubatera mahande yo kwikira bwibala lyawe. Nturubatera mahande yeterekerira bwibala lyawe.
webala abo bwebembezi bwawe Yesu, webala abo kutuganja, abo kutokuganja Yesu, webala abo kutokuganja Yesu, webala abo kutokuganja munsi zona mwibali ya Yesu. Haturaru bateraga hone twino kuganja, o munsi ene iturumu twino kuganja, no munsi zone ezensi twino kuganja, ensi zona ezindi twino kuganja. Habo kuba Bible negamba ngwensi no kwijira kwabyo bya mukama ntukusima abo kubahona turarubatera uyiboni wisitwe kandi Yesu yona yawe mukama ntukusima abo kubatuli bagwetu amuna Kristo Yesu otuhairo mugiso gwensi zona, otuhairo mugiso gwensi zona, abana baitu ba Amani omunsi zona habo kubatuli bagwetu amuna Kristo Yesu. Webale mukama abakama abo bwesigo bwawe, webale mukama abakama abo bwesigo bwawe, webale mukama abakama abo ko tukutureka kurubata itwenka nturubatera mbusinguzi bwawe, nturubatera mukuganja kwawe, nturubatera mukumanya, nturubatera magezi, nturubatera mbusinguzi okuraba Amani agesagama ya Yesu. Webale mukama abakama abo birungi byotayire cyati onyumizi bohebwe kitindi sabwe mbabazi zawe ntusima kuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amen.